जीवु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाल जोजलपा थौ छिकपिनीको टिभी सेटले हाक्न छक दमे थुनागुदु जी सलोना बजचार्य बजर क्रिएसन प्रालिया न्यबया ज्याजो नेवा ग्ल्यामरस किपाले ग्ल्यामर जगते ज्याचंगु ख छिकपिन्त सिकेगु नीति वयाचोनागु दुसा थो ज्याजोले छिकपिन्त लस्कुस्न यानाचोना थौ जी जमले चंगु राष्ट्रिय नाच करे वयाचोना गोदु राष्ट्रिय नाच करे जुइटेंगु मिसेस नेवा 2017 या फिनाले राउन्ड छिकपिन्त केनेगु नीति वयाचोना गो ख थुसे नापांगु ज्याजोले छिकपिन्सा सोया दिल मिसेस नेवा 2017 या ट्रेनिङ सेसन अथेहे ट्यालेन्ट राउन्ड झासा आधासा थौ ज्याचंगु मिसेस नेवा 2017 यु सिरपा सुना ट्याकादी स्वेगु पाखे वनी जी छिकपिन्द छगु बालागु देवी जोजलपा जी रेणुका बज्राचार्य केटीएम मिडिया एन्ड इभेन्ट्स या छम आयोजक मिसेस नेवा 2017 धका जिस या मागु धैगु छा या मा धका यो कुशना प्रश्न yana दि थी पेजेन्ट जुयाचो थी चाहिँ नि कम्पिटिसन धेरै बेला त जुयाचौँ तर मिसेज पिन्छ थो ब्युटी पेजेन्ट सौन्दर्य पेजेन्ट छा या माउ ढका चाहिँ नि नेसय लिस जी छौजुको धा जी थुगु नेवा समाज तस्को हे ल्युनि लाना तस्को हे दुन्ड्याङ्क चाहिँ नि ढ्याकुला नाचौँ जिसँग त्याका चोना जिसँग अनुभव एरा चोना 지구 네와 자조 미세스 네와 2017 야 나방구 자조 야 나방구 배 마시가 자조 नेवा जी नेवा संस्कृतिया ठुआ जोजोलपा जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 सरिता महर्जन यलो लोलो पाखे झिपी मिसा राष्ट्रिय लागि तिसा जोजोलपा जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 रेजिना साके कनिबाल येलो पाखे ख जिगु तजिलजिए जिगु मसिका ख जोजलपा जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 3 चन्दा श्रेष्ठ नयाँ बजार ये जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 4 सम्झना ठुसा चमासिया खोपा भाइ मासा जाति मासा ते मै जिगु भा हे जिगु मसिका जिगु तजिलजी जिगु भा माका ते त सक्ले जा जोजलपा जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 नानी छोरी महर्जन सानो बर्याङ ये पाखे थाना झाइदिउपी सक्ले भाजु मेजु तथा निर्णायक मण्डल जुपिन्त जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 6 ग्रीष्मा तुलादर थबै लिए पाखे जोजलपा यफी समझदारी मने ईमानदारी अले बोले जिम्मेवारी कया जियो जीवन याकल टासा जियो जीवन स्वाथे वै जोजलपा जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 7 गंगा महर्जन अवाले जुगु छे येले च्यासले कोइला छि ख धर्यता धागु कागती थे पाउँछे चोसा उकेयु फल आँठे चाकुसे चोनी थाना धाइदिउपी सकल भाजु मेजुपी पासापी ओ निर्णायक समूले चौपी सकसित जी सरिता नेमकुल प्रधान कन्टेस्टेन्ट नम्बर 8 असा यहाँ पाखे जोजलपा मिखा मिसायुपट्टि छगु सौन्दर्य ख मिखाइ त ह्याबले न सुरुक्षित yana टेमा जोजलपा जी शारदा महर्जन किपु पाखे जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 10 10 रमिता बजाचार्य येल गुजी बहाल लुहिती
सुभे झिगु भए मन त रासा गे थो नेपा झिगुजी थगु दे परदेश जुइका म्यागु हे थन सिगुजी जोजलपा जी बुदिता तुलादर टाचल लिए पाखे नेका दुने बया तेगो कता मरे जिमको कतै लिगासा माना चुने मिसा जिमको जोजलपा कन्टेस्टेन्ट नम्बर 12 ना शिला पुजारी ठेतेको ये मिस्टर थाइपी सुसोया न कमजुई मज्यू जोजलपा जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 13 एलिसा साके ग्वारको येला ओयख सुख दुःख दैगु झिगु दिनचर्या ख उकेन झिसा उके एट स्वीकार्याएमा जोजलपा जिगु ना इन्दिरा महर्जन ख जी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 14 जोजोलोबा अले छिटो सुबाएनलु पहिला यहाँ जिगु ना ल्याइदिला सुबे यो सन तसा जिला जिला छिगु बिचारे इपा दैगु छुख अले इपा या छ आवश्यक ख यसै लागि सुबे इपा दैगु झिगु परम्परा कालदेखि चले जुया वया चंगु ख थो राष्ट्रिय प्रकृतियो देन छौ न ख थो इपा दैगु मिसाओ मिजपि निमेसियो मन मिले जुया यागुपति ख थुके लागि इपा यागु छ्या महत्व टासान झिस पहिला नासे चले ज्याओ वंश न्याकादि त व अके लागि लिपा प्रजन्न सुखयो लागि न इपा यागु धाइगु माख सुबे छिटो चाहिँ न्यसदो थौकने इ पाजी ढुङ्का ढुङ्गु पिनेको ठिठी कन्टेस्ट जाचुङचुङ डु तर छि मिसेज नेवाले छा भाग कया देउ ख सुवा खेतला थौकने थिथि मिसेस ब्युटी पेजेन्ट जुया चङ्गुए दु तर जी थन थो मिसेस नेवा ब्युटी पेजेने छा वयो तासा जी थम नेवा ख ए अठे जुगुली थो नेवा भ्यायु लागि नेवा भ्या मकाते मा अले थो मिसेस ब्युटी पेजेन्टे वया जी थम नेवा जुया झिगु मा भ्या झिगु भाषा संस्कृति व तजी लजी यु बारे छुन नुगुपट्टि ख सिकाका दैला धयाए जी थन वैगु ख अठेस्तु जी थन सेकागु खन समाजे व देले वनान थम सिकु जम्मा ख मनुते तन सिक्यु सिनिग्यु थयु जिगु बिचा ख सुभा छिछम नेवा मेज धका गथेना परिस्थिति अनादि छाता ब्यादिस अथवा कारण ब्यादिस जी छम नेवा मैचु धका जुपति ख्वायु बनावट अले जु भाषा संस्कृति अले जु मा भाषा याना जु जी नेवा ख धका मसिका दै सुभा थ मस्ते त मा भाषा आखा बंके मा लकी म छिगु बिचारे मस्ते त मा भाषा आखा बंके मा ठे चुवा लकी म हौ कने गुलिम विकृति वे चौंड पिने पिने उपति जिउ फेसन थिए जस्तै फरेन कन्ट्री ते उपति गुलिम फेसन एटाउटी वे चौंड अकितान जी टिभी खेन गुलिम टिभी खे वयु च्यानल त न हिन्दी अथेन टु इंग्लिश गुलिम अजो जो भ्या खय जी मस्त ठंकन्याफो मस्त थगु मा भ्या लुमाको चंगुडा ओके लागि जी तरिपुन जुय अथेन जी हने बहपु छि था झ्यादिपु सक्कसिन ठ मस्तेता मा भ्या सेन्यौ कुट याहेमा छ्यारसा गुली मा भ्या खयङ थगु ताइनी थ मस्त जी त जगो वासा अथेन्टु मस्तेसन ठगु मा भ्या सुसा ठगु जाति लेङ्कतै ढायो थे थगु भाषा मासालकै जातिमै ढ्याउ अछ्या लागि जिस
थ मस्तेता मा भ्यासेक्यो यक्को जरुरी द गुली छिक पिसन थाना झ्याडी पुं सकसित न मा भ्या ल्या मरे ठ्याडी तर गुलिसिन मलाका वो ठ न जज्याउपट्टि खाख ए जुया नीति मा भ्या यक्को हे मठे जिगु विचारन्ते सुवा झिपी उपभोक्ता ख दैगु ख अथवा उपभोक्ता हक हिदियो ख दयागु छुरिगु छिसा छु दैदिला उपभोक्ता हकिक थाइए छिस चाहिँ नि छम उपभोक्ता जुया चाहिँ नि निर्धारण या मूल्य चाहिँ नि छ गुणस्तर सामान क्यागुए उपभोक्ता हकिक ख अहेतु चाहिँ नि छिस चाहिँ नि सामान क्याबले चाहिँ नि ओ सामान यु मिटी गे ख वो कसोया अहेतु इमेल चाहिँ नि उक्यु चाहिँ नि गुणस्तर गे ख उयो मूल्य आधारित चाहिँ नि जुकी मजुरका फुकसोया चाहिँ छिस सामान क्यामा अरे थवे वे थपिन्छ चाहिँ बालक सामान प्रयोग या अथेटो उक्यु चाहिँ नि बालक चाहिँ नि प्रयोग याना चाहिँ नि मूल्य निर्धारित मूल्य चाहिँ नि क्यावे उपभोक्ता यो हकित ख छि थो मिसेस नेवा क्राउन टाइटल छि त्याका दिला थाहा छ छिगु जीवने थुकिया छु महत्व दै यदि छिथो मिसेस नेवा टाइटल त्याका दि मफत रका थाहा छ छिगु जीवने गजागु असरलाई यसैलाई म्याम द योग्य सुबेडु यदि जिठो मिसेस नेवा यो टाइटल च्याट रासा डकमे नापा जिठो नेवा भ्याट भुनो टनावना चौँठो अले टोले चौपी टोले यो ढक टोले चौपी मा फुचै त मिटिन तया जी नेवा भ्याए त झी मचपिन थ झिस इङ्ग्लिस भ्यामखो नेपाली भ्यामखो छे झिस मा भ्याए झिस लाकमार गान झी छौ पहल या अले झी दिपक तुला डर सर स्कुले नेवा भ्याट भङ्गीको छौ अभिमान याना चौलिन झी टेवा बिउ पहल या अले लिउ अले झी झ्याप्समा जन झी नेवा मिसपिन त छको छे स्नातक भङ्गीहरुका अभिमान याना चौँठो उके न झी ग्वालिया पुटया लिउ झी नेवा मिसपिन त शिक्षित या त नेवा मिसपिन त शिक्षित या त ढक कलेज वना स्कलरशिप कया न झी नेवा मिसपिन त ठक्याउ लागि शिक्षित या अले झी यदि ठो मिसेस नेवा 2017 जी मत्या ढासान जी ठोए ज्या एकदमै जी कुटया कोसिस या छाकी जी ठो मत्यासा टक्न जी ठो स्टेज वया जी जुगु मन चाहिँ त्यावे फिल नाच्नु दो सुबे छि समा अठेरेगु मेकअप हेना दिया इपा जुइ ढुङ्कुपी मेजु पिनेगु नीति समा आवश्यक जुला जो बिचारे मिसाटे लागि समा एकदमै जरुरी दु छा ढासा थो छि समान यो चीज पौराणिक कथन अनुसार न झी मिस्ते लागि सौभाग्य यो चीज ख अठे याना झी समान यो झिस ठौ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन यो लागि न झिस समायमा प्लस झिस मे पिन्यु सोइको दृष्टिकोण झित बा लागि त वो झित कन्फिडेन्ट डेभलप या त न झित समा माथे छौ समाले झिउ खायो जग समा मखु झित ओ न प झिउ टिसा वस ओ न परे झिथे छौ झिउ सोबे सुबा छिछम ग्रहणी जुया पसा चाहिदिबले छिसा बिल क्याउ बिउ यन्दिगे मडिया अथवा द कल क्याउ छुया द अथवा मक्याउ छुया द जी पसा वनी बिले चाहिँ नि बिल क्याउ चाहिँ नि यहाँले न कया दिगु छा रासा यदि छिस बिले मकाला थासा वो एक्सपायरी डेट न सामान जुय यदि छिस हठा चाचा वो सामान जनवल थासा वो छे वया नेता सही बोले चाहिँ नि एक्सपायर जुल रासा छिस लिटर टेयनी बोले चाहिँ इमसँग चाहिँ छुटाइ रासा ठो बिले मरु रासा प्रमाणे मरु जी छुज्या लिटर क्याउ ठ्याय एजिया चाहिँ नि छिसे चाहिँ नि यहाँले न ठुकीमा कि पसा वनी बिले यहाँले न बिल चाहिँ छगु क्याउ चाहिँ बानी नाइ कुट चाहिँ यक्कै टेमा जिगु नेसादु छिता इपाए बिले माजु भौम चाहिँ ता ताचल अलना दुकाइ ठिकै अर्थ छिता गतेता माजु भौया त ताजा जुना लौलना दुनी दुक्याउ रह्यो भौमचा ढाइमा छम लक्ष्मी रुपे ख एजिया उ भौमचा लक्ष्मी रुपे ड्वाओ ख थया वो दुगुयु ताचा वो अवश्य न दुगुयु ताचा ख हो माजुयु अलि वो दुगुयु ताचा
जना छम लक्ष्मी डुवा वल डुवा बिजिया गोजिमु छे तया वो ताजा त जना चाहिँ दुकागो चलन दुख छि मचा दु दुला अलि छि थ मचा पाखे चाहिँ नि छु अपेक्षा यान्दिया अलि छा अपेक्षा यान्दिया थ मचा पाखे थ गथे थ माबो प्रति कर्तव्य परायण जुया चञ्चनको दु अथे जिम्मस्तन थपिनीको जिम्मेवारी मसीका अथे कर्तव्य परायण जुइमा अलिसम्म असल नागरिक जुइमा नाप थगुट्टी थ नधनीमा तैगु मनौतुना चनको दु छा लासा थ मस्त अथे था ओल्किए जग मापिनीको मन न था वै सुबा यदि छिए नेपाली शिक्षा मन्त्री जुयादिल ढासा नेपाली शिक्षा नियमावली छि छुछु युपा यदि जी उके न जी छौ प्यौ जी न्याउ धमाली हे छु छरासा थोसिके इम्पोर्टेन्ट चीज थेन छु सर्वप्रथमला जी छौ शैक्षिक स्वास्थ्य शैक्षिक प्रशासनिक अले छौ बालौ गुण थगु जीवने छि थगु जीवने नापा छु अयगु चीज छगु याना दियगु दु वो चीज छी हाकन या छी चाहे मजो वो अले वो चीज वो थगु मस्त यदि दत ढासा वो याके त छी त चाहे जुइ मखो वो छुख छी तया दिस जी जीको बच्चा खाजा यदि छु जो याद त थासा जी थगु मचा खाजा ते त थयो नेवा संस्कृति सेना नेवारी संस्कृति परम्परा ए ओके न्याकावरीको ओके न्याका नेवारी समुदायले न्याकावनी त जी इन्करेज या मस्ते त नेवा नख चख मध्ये छित दक्ले यौ नख छु नख ख जित नख मध्ये दक्षिमिदी यगु यमुरिपुरी नख ख छ्या रासा झिगु यमुरिपुनी खुनु झि नेवा दिवस न छौ धाइदी धका धाइदी उकेले झि यमुरिपुनी त सकेपले झि अबले वा दुकायु मौसम न ख अबले नु वा दुकाना पुलाउ पा वा पिकाना उके वे झिस यमरी देका वे यमरी सोना झिस पूजायाना झिस नेउ ख अले अझ यमरी नेउ न झिद यको फाइदा दु छ्या धासा यमरी न धासा झि चिक्ला महिनाले खुवाउन पिकाइरह्यो अथि छौ धारणा दु उके लागि द यमरी पुनि सिके य सुबा जोजोलप्पा न्याम्म भम्च पिन्द जोजोलप्पा न्याम्म भम्च पाखे जिता भाग्याती भाग्यमणिजीमा न्याम्म भम्च पनि श्रीमान पिन्दैन जोजोलप्पा यसख नेवा समाज या मेजु पिन्त
मिसेस नेवाले बोतिका त मेपी मिसेस पिन त गुखतमा प्रेरणा बेदिया सुदेदी भाइ मदन किसिम न्यसा थुला झी नेवा समाज या मेजु पिन्त थगु मसिकायु लागि थ बोधी क्यामा धाइगु जिगु पहल ख अरेटु पहिल्यै पि मिस्ते चाहिँ नि थ चाहिँ नि ल्युने चोना थ परिवार पिन्त थगु चाहिँ नि प्रेरणा बिया चाहिँ नि न्यकागु ज्यायासा आइपि मिस्त छिपि जुया चाहिँ नि थपि न्यने वना छगु थौ परिवार यु प्रेरणा यो स्रोत जुया थपि मजा खाज पिन्त न्यक्यागु ज्यायामा धाइगु जु ख अठेतु चाहिँ मिस्त धाइपि छगु छेयु जग ख जग मिस्त बलास छे बलाई थ जग बलास फुक बलाई धाइगु जु ख दक्षिण नापा थो समाजे चोपी मिज पिन्त ठुकी बारे ठुइका बिमाली अनलिपटिनी समाजे चोपी मिसा पिन्त ठुगु गुपी जुन समाजे चोना बिजना चाहिँ अहिले इमिट चाहिँ ठुगु बोटिकाको लागि प्रोत्साहन बिमाली ठेचो जिगु बिचार मिजा पिन्तनि न्यो चाहिँ ठुके बारे ठुकी माली ठेचो मिजा पिसा ठुके त हौसला बिमाली ठेचो र जिगु छगु धापु ख धारणा ख सुबे न बाजी वेक पिन्त ठइके यो शिक्षा हो ठयो ट्यालेन्ट केन्द्र ठयो स्टेज वेमार गाजी इनाप्या अले वेक पिन्त भाषा भ्या हो संस्कृति टजिलजी बचाया त भाग्यमा अले नेवा मिसो पिन्त खुबी केनुगो ढगा ठो स्टेज याउने ठुकेन बडी क्यामा गाजी त्या सुबे सिबे नपाला ठो मिसेस नेवा झ्याजोले वैगु धाइगुए जी छम नेवा खर्या मसिका दे उके झिस थन मिसेस नेवाले सेका क्यामागु यक्कोए ज्यादो झिगु मा भ्यादु झिगु तजिलजिदु अले झिगु संस्कृति दु अके दुने न झिस सेकी मागु यक्कोहे खत दुगु दु अथेहे थन मिसेस नेवाले बोती कया मदिबी मिसा पिन्त जी थन न प्यावना थो मिसेस नेवाले वया थगु संस्कार संस्कृति व मा भ्यायो बारे खसेक्यु छौदु अले थयो छे जगत त संसार माने याना चोपी मिसा पिन्त पित हया छौ महिला सशक्तिकरण यागो धाइगुए जिगु प्रेरणा ख सुभा समाजे इपा जुई ढुङ्गुपी मिसा पिन्त हानो ठयागु प्रतियोगिताले वए त दक्लिन हापा झिगु मा भ्या यागु महत्व यागु विषयले बालका जानकारी हो भ्या नवाए सयकीमा धैगु खले जी विशेष प्राथमिकता बिया अनपिन्त मा भ्या रागु छु झिस मा भ्या गेना लामा झिगु नेवा तजी लजी छुख रीतिरिवाज गेना सिकिमा रीतिरिवाज झि गेना चनिमा अले झिस थो प्रतियोगिता पाखे थगु प्रतिभा न्यवेकीमा ध्या जी प्रेरित या चाहेजु मेबी पास पिन्त सुबे लिया लिउ अरे रेगु सेकेन्ड रनर अफ ना जी क्याट वना जुना सेकेन्ड रनर अफ दो गेसन दिस सुजे गो नाचा थेला मोजुल छिपिनेको छ वेकअप इन न्यामोडो हुंगरन से रेजिना जी सरिता ग्रीष्मा रमिता अले गंगा वेकअप इन मध्ये सेकेन्ड रनर अफ यु शिरपा ट्याक्द तालाउडो कन्टेस्टेन्ट नम्बर मताला बच्चा तस्कँदै दिस जोरदार ताली दिस कन्टेस्टेन्ट नम्बर 8 सरिता नेमकुल प्रधान जुया त बराइडु जी सक्छु पाखे सरिता नेमकुल प्रधान जो सेकेन्ड रन अफ यु शिरपा ट्याक्दु अथे फर्स्ट रन अफ या शिरपा ट्याक्द तालाउदु मेजु कन्टेस्टेन्ट नम्बर 6 ग्रीष्मा तुलाधर मेजु यातना यको भिन्तना दो ग्रीष्मा तुलाधर जो लप्थाना बियासा तजिका वेका लियाल्यु शिरपा ट्याकदिमा मिसेस नेवा निदोला वस नस लियाल्यु शिरपा ट्याकदिमा सरिता नेमकुल प्रधान मेजु याता यक्को भिन्तना दु लप्थाना बियासा तजिगु लापा आजी इनापिया
지구 도구 통야구 자조야 अंतिम 이 गो भन्छ त्यसको यस कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 रेजिना साक्य रेजिना साक्य मेजु या त यक्को भिन्तना दो रेजिना साक्य मेजु दक्ले नापामा मिसेस नेवा निदोलो सन असया शिरपा त्याकादेम मेजु जुल वेका दक्ले नापामा मिसेस नेवा जुइता ताला न दिगुदु वेका या त यक्को भितुना मेजु रेजिना साक्य थोया विनर पांगु ताज तेजी त लपथन बेदिसा सक्सा तजिका जुजु मोडर्न किसा तजिका लपथन बेदिसा ताली मगाट लपथा मगाट नापामा मिसेस नेवा लिउ मिसेस नेवा लिया लिउ मिसेस नेवा यता शिरपा लला नदी जोजोलपा यको पिन्टुना दु छितन यको सुबादु तो सिपा मिसेस नेवा 2017 यु सिपा त्याका दिल गेत आया चौंदु छि पक्कै लेता हो जिला दक्षिबे नापाला जे द्यौदनी सुबाबी छा दासा छिस न्याब्लेन दुख जीवले जको द्यौदलु मंगी अरे जुगुनी जे दक्षिबे नापाला जे द्यौदनी यको सुबाबी नाप तो अर्गनाइजर मैम अलि मसिका टिम तन यको सुबाबी अलि स्पेशली थ्यांक्स चाहिँ डीएमएस जुम्बाई त बि छा दासा एडी डीएमएस जुम्बाके थो खबर मछौ जोसा जी पक्कै न थोठा थेनी मकु अलि एकदमै हार्डली थ्यांक यू चाहिँ जिगो हस्बैंड त ठामा छा दासा जिगो हस्बैंड टु सपोर्ट बिना जी थन पला न्याके फैमको मिसेस नेवा 2017 यु सिरापा त्याका दिल थौना लिपा चाहिँ छुया गेना पला न्याके बिचाइनु दु दक्षिबे नापाला जी जिगु बिचारिएका जी पहिला यदि जी थोट्या त्या तास चाहिँ जी छुया तास चाहिँ पहिला समाजे जी चाहिँ थम समाजसेवी ज्या जाइना यहाँका ज्यायाना चोनगु जुल मला अथे जुगुले चाहिँ छे थयो छे र जग माने छौ छे या महला भातबिन जग खनेना प्यामो सिन्चुना चाहिँ मिस पिँदै नि अझापि मिस पिँदा चाहिँ पिटया ए थो छे जग मको अकेन चिस बालको यहाँका वनमा त्यहाँ छौ दक्ष नेवाला छौ महिला सशक्तिकरण यो ज्याला जी वे जाना यहाँका वे आसन दु मला जी चाहिँ वडा छौ चाहिँ नागरिक सचेतना केन्द्र त्यहाँ जी विपन्न वर्ग चोपी मिसा पिण्ड चाहिँ उठान्यु लागि जी नेपाली छे ज्याना वनुगु दु आन जी वे ज्या त न्याकेगु कुटया जिता एकदमै हर्ष पाइचौँ एकदमै खुसी जाछौँ जी थो फर्स्ट टाइम मिसेस नेवाले एटलिस्ट टप 3 लेन सान लाट जे ठुकै खुसी एकदमै नो वर्ड्स त्यसै अहिले दक्षिण नापाला जिल्ला ठो अवसर बिहाडियोमा रेणुका म्याम ज्यू त जी एको दुनुगलानी सिसुबाबी चाहे जे जित छो सिरपा त्याका एकदमै खुसी जुदु दक्ले नापा जी थ परिवार थै त या म जिम दिदी अथे तो हस्बैंड अथे तो माँ बाप इन त यको धन्यवाद त्या मास्ति हो अथे तो आज ठो सिरपा त्याका चाहिँ नि आज मिस्तेयु लागि चाहिँ नि समाज सेवा या मास्ति हो मिस्ते त न चाहिँ नि छि पौम चाहिँ म्यामस पिन्त न छेचोना अथे चोन्यु सत्ता चाहिँ थौ प्रतिभागिता चाहिँ जागृत याना थपिन चाहिँ छौ बनेज्यू लागि कुटया रहेको इना प्यान छ सोया हे दिल मिसेस नेवा 2017 या फिनाले राउन्ड थोज्याजोया सिरपा त्याका दिमा मेजु रेजिना साकेया त यक्को भिन्टुना अथे फर्स्ट रनर अप मेजु ग्रीष्मा तुलादर वो सेकेन्ड रनर अप मेजु सरिता महर्जन यातन यक्को भिन्टुना देछासे थौयो ज्याजो थनेको चागुदु सिकपिनी गुना थयो हे ज्याजो नेवा ग्ल्यामरस किपाले केने मासा जिमी त स्वापु तयादी फै स्वापु तयादी त नेवा ग्ल्यामरस किपा अनाम नगर ये 9866826777 9866826777 थौया त जी उज क्यागु इजुगुदु जी सलोना बजाचार्य त थौया त उज बिया दिस सुबा जे माबा जीवु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यातबु नेवाल निया निथ सनिलया 36 ता इले सुथासिया 35 ता इले अठे निनेसिया 12 ता इले स्वेगु लोमंका दिमते नेवालय